Slav o dema weşat bi bînerên heja. Em ekîba dîroka weşatî dîsa li cîkî taybet û dîrokî ye. Hemû cî em lê digerin bêguman wanî ye. Ji bo me jî hin kêlik henin bi rastî jî em jî vê kilicanê bi hev re dijîn. Çawa ku hûn meraq dikin gelo di nava nîv saetekê de gelo vê beşa vê bernama dîroka weşatê wê ser çi em ê tişkî çawa bibîne. Bawer bike em jî heman kilicanê bi were parve dike. Ji ber ku cîhûwarê me welatê me wekî laboratuwareke nehatî keşifkirin bi her awayê xwe. Motajî keşifkirinê yê, motajî lêkûrineke kûr û dûr e. Niha li welatê me hin navçe hinin bi bajarê xwe re di nava qayişkeşiyê de yê. Ev cîhana em lê ev jî navçeyeke û di nava bajarê xwe de nava qayişkeşiyeke şêrîn de yê. Yani hin navçe hinin nabêje ez filan bajarê me, dibêje ez filan navçeyê me. Ev navçe jî navçeyek ji wê navçeyê yê û bi navê xwe wekî bihişt hatiye pênasekirin. Niha em bibêjin em li cîkî wekî bihiştê nin, belê em zêde nan nepixînin. Em kî derênin? Em li Bêsnê bîne heja. Bêsneya Semsûrê ku bi Semsûrê re carcaran ketî nava qayişkeşiyeke gelekî şêrîn. Bêsnê, Bêsneyek kevin. Bêsneya nû niha nel vê dirê. Yek avahî tenê jî ji ser navê Bêsnê li vê dirê tune ye. Cîhana em lê Bêsneyek kevine bi her awayê xwe kevine. Li rast û çepê me gelek avahiyên gelekî dîrokî henin. Dê îja werin em bi hev re yek bi yek ji ku dirê dîroka Bêsnê ji ku dirê dest pê kiriye û niha di çi rewşê de ye em bi hev re lê binêre û bişopînin. Wextê hûn hatin welatê Komageneyê, wextê hûn çûn çeyê Nemrûd, her wiha hemû cihên dîrokî yê Komageneyê çi Qeraqûş dibe, çi Arsemiya dibe û çi hemû cîwarên Komagenê yên niwaze dibe we serlêda şûn de nebêje me xelas kir. Hûn hatin Semsûrê rast berê xwe bide Rojava. Yekser 40 kilometre werin hûn ê bê ku derê hûn ê bê Bêsnê. Kîjan Bêsnê, Bêsneya kevn. û werin vê derê û al vê derê bisekine wêneyekî bişîne. Him li pişû em minareyek heye û him jî kavlên avahiyên dîrokî li rast û çepê we wekî çerçeveyeke dîrokî hûn ê têxin nava wêneyê xwe bikar bînin. Belê pêşî we wêneyekî xwe yên niwaze kişand we xist nava çerçeveyeke dîrokî we wêneyê xwe girt û şûn de êdî hûn ê çawa bikin hûn ê rast û çepê xwe binerin. Cihê em lê kulliyeyê, kulliyake ya Bekir Efendî jê dibêje. Her wiha bi vê kuleyê mizgefta wî hebûye, dîsa hemama wê heye û gelek avahiyê wekî heye. Bajarê kevnê dîrokî bi heve hatî xwarê û hedimî ye. Niha em ê hez bikin hinkî nava vê hemamê bigeribîne heja. Ev hemama hane bi rastî jî ka ji kavilê xwe ji derdora xwe diyar e hemameke gelekî mezin. Ha çavê hûn dibînin avana te dê ew cihê em bêjin têde xwîdan dide û cihê lê bîna xwe de derê ew kevirê ê navendê heye û kevirê ku ê mermer ku xwe ser dirêj kir kevirê ger. Yani ev hemama hane bi rastî jî hemamek gelekî mezin e. Lê mixabî jorî wî hatî xwarê. Ji xwe em pê dizanin hemam ji ew çandeke Romayayî ya Bîzansiyayî. û şarstaniyê ku hatin li ser mîrata wan daniyan ji destê wan derxistî êdî li xwe kirin mal. Em zanin ev patendî ya aydê Bîzansiya Romayayî. Paşê wek min got şarstaniyê paşê jî hatin wan jî hin tişt lê zêde kir. Niha hemama Bekir Efendî ev hemam e hûn dibînin bê çend çaviyê wê heye bi rastî jî belkî dibe ku derdora deh çav hûn îja dibînin bi kevirê çawa sê cûrek hatî bikaranîn bîne heja. Kevirê şekirî yê karker e ev kevirê kesê welatê me yê. Bikaranîna wî pir hêsan e. Yani ji bo wê demê milletê wê demê ev yani tiştekî pir muhteşem bûye. Wextê ji bin erdê de dixist nerm bû. Xweş şekil dihat dan û xweş li hev de rûdinin. Wextê li hev de rûdinin jî ka bi heve dikeliya ev kevirê hane kesê ku
ام بيجن جبو مرو قيمتها بزان دي مرو 2000 سال دري بيجي وقتي حسن تنه تشتنه شبركو كبرا بر جرينج كبري ام بيجن بازات نواني مرمر نواني سهد شمت هبد ناغري لاف كبرا هبد دكله دنافا دمي دجي قد اود بهرس حشت به سرد يعني دوكي هستي تستوي دي سد نافا ودا كبري وهي تدي اود بيجن خرجين خراسان يعني بكرانين خرج هاني خسي نافي كفرين بيجن بالشكل يعني وكي ايقوش كريان بيجن كفرين هم واني ناف هفده نافا خرجي داني بي دوار زهم كري يعني او خلكو كفر خسي نافا دواري بيجن كفري شكري ليد كاميرا دجي او هي بين الهجا ب كربيتشي ايكو د تنور هذا شوتاندنا او جكاوي كفر كنا لي وانا بكران ناوان هند بين قال لك جهين ديرو كده كاميرا تيب قرانيش بكو وقت دسل هبده خوشك او كامير خوش تي افاكرين وسرفيجيكا زحمت دبه در ديسا در دورا او قباويا جورجي افي كبري هاني تنوري ده قمران دي افي كبري جحريا صور بين الهجاج و افحر كربيتشي هاني صور ده هما دمه ده جر شربك كوب جي تشدكرين اف بحزارن صلاش خو تشتك بيناي و جي كفرانجيكا جيجينا دجيش كفرانجيكا كير هاتي تر بكرنا ديوارين بجن ميماريه ده بدا امجال جناف حمام خو وكلها خو ديروكي دار كفن ديوارن بينا جا ام هيكي في باجار ديروكي ام ناس فكر ما قلتو في دري وكي بهشت هي بل بسنه ناوي خو تي زانين جي خوزايا خو قرتي جبركو بخوزايا وكي بهشت وي بسنه ناوي خو جوي دري قرتي ام هناكي نوا باجاري انتيكي ديروكي بس ندگرن ل براسيجي الراس وشابيمه وكي ويرانه كي وكي باجاركي صدمه خوده محتشم بوي ل تبجقي شركي جران ل قوميه و بيتش سر بيتش نما ينها السر ستونه كمرمري رونشتم لهمبري مديسه بنكه ستونه هي ديار فيدري pazar bu işte bir zamanı arkeoloji jerdece akrapol yani cih danustendine cih khışru cih kasaba cih emrece masi froşu hri froşu cildrunu vesaire cih bazar avan bu vedri jukhar jikavre bini العاده jika diyare ve ki kavre parke ani ev kavre dan berhevde او çarşıyavan او jikar rastijika bajare lüks ancak ev xabat lebata kirin diyar rast çepeme henne kre henen reş kavre hatne yani kavre le berhevde raqstının o bir avayı ام كفري كو هنا العرض كو خرانه بيا ام دبينن ديار راست چپويجي شخه بدري pazar çarşı بيا ديسا شخه مناره البشمه اوجكا ماغوتوب مناره مزغفتا ve külliye Bekir Efendi le minare çiki balkeş brasi hem mimariya ve hem jika şekli ve yani şخه مزغفت değil hole namayı tene emu mayi emu minara xwe مناره مجي وكي موشكات بشين سر فضاء سر مارسي موشك كواني تبقي افيدري ام فيجن قادا ناسا يدك موشك بفرن سر هبي بديدباري واني خويادك اف مناره بجمر بشككو اف وكي ام فيجن لولا ناقوسا ديرك بش بكو ماريا وناشي بقى اسلامي ناشي بقى ام فيجن مناره كلاسيك جاري كاولا موا بقرن وكيدن بنر راسو شابيمه كفرين شكلي هي وكي كفرين بارقي وان ايكو دان برهفدو جبوكو بني فيجن چونو هاتني هم عربي حسبا هم جبو انسان كوتي دانو سنه دك اوجيكا هم دبينن هم ريد بينن هم çarşavi dibine lemxabin verane yani vareki verane finere hundibine vana bine stunanın serevanın avana hamu vana kevre mermer ev dibeko avjiki dur hatbe şiberku ev ne kevre kese vana mermerin bini wanın
و سرکه وانه سر استونا و بنوان هن بنا افجی کرد تده داری رونشانش بو هبد بگره یعنی وکی آنی رو آمه وی هوایی سرک جیکا وانی لراس شپی خویایش خو مرمره وی اف نافچه هنه سال 1905 دجوی بار کریه و او روز اف روز خوند بینه وکی قبل کی ویران ده اجاره وره دور هات ام هر بچ میوانه مد دور کتی ام بچن برا ایدی او ده حقا دیروکا بسنه ده چند گوتنا جواره پیشکش بک بینه جان ها ایدی میوانه ماهات مهد زفت کردن ها کاوله باجار بس نبراسی باجار کی ویران کری و لهف جهف بلا ولایی و دیروکا ویجی ها کذا وانی نهاتی ام ویژن وکاوی ویژن نهاتی کومکرون و بابا کی ریکو پک دیروکا ویج کل دست پید که چوایی ل دسر تزانین نها از زده درج نکم میوانه کی من عزیز او هجا لبامنه او جی جسم سوریه نویسکار لکولینر محمد انجیه خودیه بدهان پرتوکه براسی جیکا ده هلا هلبرنا امبیجن دیروکا دور و آن نزدیک یا کمگنه یا کرشتیا کدا عشیره کدا پر خوش نرخاندیه و خودی امبیجن برهمن گلکی هجانن نها برس محمد انجیه امل بسنینن امل بسنیا کردن تو کانش کرم آخره نکی در حقا بسنی دیروکا وش کدس پیدا که قاسی تزانین امل یعنی روشاویان ها چوایی جبینه مره چکانه بشه. Ali وک کردی دبیجن وارکی گرانه نوکی گرانه وارکی ویرانه اشخا دیروکا بیسنی گلک دور و کوره او کلا وک کلا هن دنین کردستان د سردم خوریان د مایا دست بیکم او کلا الپشمه کو ام دبینن هنک چند ستونجی خو یادک اری دست بیکوی حورینه جی پشتیوان کتی دستی کماگنه پشتیوان جی مملوکان به دست خواستی پاس جی درباسی عثمانیان بویا و حتی جمهوریت ایرو هاتیه او در بسنیا کونه نوی بسنیه جی بهشتتی شخود کرمانجا کون دا جی بهشتتی نوی بسنیه لبله باجار بسنی نوی خوش عشیره به نوی بسنی دستینه که نو عشیر بلاوه نوی رشیا دا حلیایه بسنیا نوجی لودره چویه چند کیلومتر پشته لودره آبا بویا او در به توهیاتی ترکاندن امسا بیشن و کابلو پاگین کون دبینن یه آیده باجار کونن بسنی کونن درباره بسنیه دا ام بیشن تو خواتن به ریکو پک نهاتنه کرن و در حق دیروکوی دا پرتشت زده ناین زانین اما او قسم زانین که ده سردم عثمانیان دا او در گلک جاران وکی نافچه هاتیه او کرن پایدار کرن
ناوند هنن در روشا خویا جغرافی ده لسر دوی ریایی هن سر دوی دوریانایی هن سر دوی سریانایی هنجی لسر دوی چاریانایی قسامن جی چاریانا او وکی امویجین چارپیه که دینه اوی باجاری تخ ناوند اوی چارپیه او چاریان او yani hem jehela ro avade hem jehela ro halate bakur başurde او bajar navendiye لسر دوی هر چار ریایی قسامج ویا او کو بسنه باجاره کی جوان باجارانه کو هم وقتی هتی د جور ده جلا باکور ده بر هلا باشور و دهات دیسل جر امبجن هوری میتانی اسور مصر لواندرانا لهد قومین لجرا من بوتو ديلوك و حلب هي لحلب قادشي شرق قادشي ده وساق نيزي فيده يعني هلا افنيغاري ده قال لك نيزي ديسا امبجن اسكندر هاتي جهلا روج افادا ديسا جهلا روج روجلات مد پرس افانا هاتن لواندرانا لنزی دادورا چمی فرات پر هفدخستن پر شرکرنن لو ماجی گنگاز کوجه همو شهرستانیان شوپ لیوره دیتن یعنی از آن بجمیرم شهرستانی کو هاتیه و دره و نافچه هانه هاتی بس نه بجی بویو شوپ لدو خوشتیه دبه کو چند دقیقه به داوینه او قاس شهرستانی هاتی ودره شوپ ودرشتیه لیا هری گرینگ ام کلا کدی بینه کلا لپشمنه نها لجی وارن خالتی وراتویا جکم کلا لسر جهه بلند دیتن ناوندا باجر بویه و دلی باجر بویه همو جهوان جبل خانه و ام بجن سازیار ریوبریه لوان درنا جه گری گنی بویه لجه جیکا ام بجو کی تولا حسبا و کی ام بجن لشکرو او ام بجن بردستی وان خدمتکاری وان لجرا باجر لجرا کله بجیب دبون اف باجر هانه جیکا ویا وای مرو کانه پینا سبک yani dili bajer لسر وی کلا هانه بویه لسر وی گری هانه شخ کلا جیکا برماهیه که شخ جتی دیتن میوانه مجیکا گوتو سدما هوریان دست بکری او کلا کل سر وی گری هاتیه آوا کرن دیسا باجار جه حتی روزا ما ایرو حتی 5 سال برای ویدری آوا بویه شیم بویه لپشتی ده 1950 تشکیل ویدری راکریه ده دور 6 هفته سالی یعنی برای ویدری باجار بویه ویدری راکری نه شخ آوا هیل تی خویا کرن و کی مروج ویران کرن رت بترکینو او بچه دو خانه نرو او بچه yani به ترکاندن که وره کو هما چت سریبی برابه در راستیا خود و نه همو بر همین دیروکینن دبه لیور خود در کتاندن چه مزگفت چه دیر ام ده همو برنامه خود به تین زمان همو بر همین دیروکی نه ملک دیروکی و ارکی مروف لی خود در کبه راستیجی گاوا مروف ناوی گران و واری ویران دبینه مروف به خمگین. جا وقتی مروف لجوارن وقتی مروف لچوله دیگره یعنی گشتی چوله به اف گندک به اف نوالک به اف چه برابه یکسر جاوی مروف لاوی دیگره جبر کو کسی کدوسته به گمان جارا اول آفتی بیرامرو ام کردی در جهت بچه خیرات یعنی وقتی کو مرکانی که دیت به دسته بنی آدمی هات به چکرن ام بیشتر خیرات یعنی او کانیا کو به دست هات به چکرن لی او کانیا که وانی یعنی خیرات کوانیه خیرات که دیروکیه اوجی هما دکه بیشیگا وکی دکه هلا رو آوای مزگفتا کو گاوادن مالی بسر کنه و آواهانه جورده ده هرکه خاصی کتی دیتن جتاته کلایی لی اری لاواز بجی ده هرکه آخر هرکه چه کربه وجن مزجب خیروان در سرچاوی خوشش تو جه سود ورگرد هیویدارم تو مدایم وانی به هرکه بناء جاب جوارن ديروكي كوم ليد قرن ام هماد سر ليدخن جبركو معلوم دمامات ترينا حتى ام توشي كوراهيا ديروكا به چاخاتيا واكن كيچو كي هات بگومان ام وانا گشي جر سر وقت قاسي كوتي زانين ام جر سر وقت لي تشكي قبشكي كو ام جر نسر وقت و توكش جر نسر وقت هي او بشاجي دبن عديده مخابين رازاي
هر جهه املی دگرن ام جنز و جر دبیر شهر اوا جهه کوملی دگرن یکسر دیروکاوند هر هزاران ساله لو ماجی گرینگ یک جاران نقشك یک جاران هفوكك كوالك دیروکا مروف هي دگهرینه لو ماجی هر جوارن دیروکی همو گرینگن همو دیروک به هر اوای خو هر کسی علاقه دار دکو و لو ماجی و مگوت یعنی جانا کوالك جانا هفوكك جانا سمبولك دیروکا مروف هي دگهرینه باجار بس نه باجارك يعني باجارك تمامی رابوی در باسی جی کدن بویی و کاولک دو خوشتیه لو ماجی ev kavle hani montajı pakışkirneyi u jnu ve were kolandin dirokaveya rasin derkeve ber ronkaya roje binen heca derdora saleke bu em ji ciwarin komagane bdur ketiye em gelek ciwarin diroki ye komagane gerya le meberiya walate khoy şirin komagane kirbu bajaraki biçuçik le geleki bandor o şopeke pir pakış du khoştinin ava bajare yeni ayde komagane denabera du imparatora da buyi و هر دو امپراتور جی محتاجی خو کریه لوما لسر چای نمروده تحت یزانن دای چکاندن بره هنکا دای جهانا روجرات بره هنکا دای جهانا روجاوا ببی اوایج کام به هر اوایی ام به همو شوپن پیشی خو سرفراز و سربلندن ما ام چو کوکو گریا ونجی جره بو شاهد جه ام بجن حمامو کلیه و مزگفتا بکر افندی بگره حتی تاخا روجاوا حتی امروز مزگفت تو دیرا آکود بچه دیسا ناوی علی پاشاتیا واکرن دیسا هری گرین که کلامه هم بریمیی جوخه مگوتو و در دلی باجره حتی جدس مهات من نوا نیف ساعته افدزک هرده جوار نرخاند و هنی بر اکرانیوه انوی ریگ هشتن داویا برنامه خو حتی هفته تی بیم نوا خیر خوشیده بخاطره